Mais cette chanson, au fait, c'est la prédication d'aujourd'hui. Amen. Amen. Cette chanson dit, dans le monde entier, aucun autre nom dépasse le nom de Jésus. Amen. Dunia yote muzima, hakuna jina linalinganishwa na jina la Yesu. Iliwaza kuko mtu atasimama anasema mnaniogopesha. La Bible dit que ça soit dans l'enfer, si on parle du nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Mais kwenu, na kusema amen. Amen. Nilikuwa nasema mudunia yote mzima hakuna jina linashinda jina la Yesu. Uwe mtu mkubwa, uwe mtu mwenye kuwa na cheo kubwa, wewe ukufariki tu, mambo yako inaisha, jina lako linasahaulika. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, je voulais dire à quelqu'un, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Et si tu as la foi, tu peux dire Alléluia. De la foi. Je te parle de la foi. Bien-aimé, je suis en train de te parler de la foi. Il n'y a rien. Et bien rien. Et encore rien. Qui peut se faire sans la foi. Alléluia. Amen. La foi. La foi. Elle est au-dessus de tout. On peut nous aider avec cette. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de Marc. Marc chapitre 5. Nous lisons. On allait lire tout, mais laisse-moi vous dire de nous lire
du 29e verset kuva ku murongo wa 29 jusqu'à 34. gushika ku 34. Vous pouvez mourir là-bas. Reka musome. Oui, comme ariko igice cya gatanu umurongo wa 29. uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri wiwe yuko agize icyo cyago. Peut aller là-haut. Commence à 25. Reka duhere ku 25. kandi umugore arwaye ubutinyanka yari abimaranye imyaka 12, yababajwe cyane n'abavuzi benshi bamumarisha ibintu byiwe byose abitangamo ingemu, ntihagira icyo bamumarira, mbere arushiriza kurwara. Yumvise ibya Yesu araza aca hagati y'ishengero amuturuka inyuma akora ku mpuzu yiwe. Yari yibwiye ati niyo nokora ku mpuzu ziwe gusa nokira. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya yuko umubiri wiwe yuko akize icyo cyago. Ako kanya Yesu yumva muri we ubushobozi bumuvamo, ahindukira abandana n'ishengero arababaza ati ninde ankoze ko? Nina akoze ku mpuzu zanjye? Abigishwa biwe baramwishyura bati ubone abantu bariko barakubanga nawe ukagira ati ninde ankoze ko? Aberaguza n'amaso ngo abone uwumukoze ko. Uwo mugore aratinya ahinda agashitsi kuko azi ikimubayeko. Araza amwikubita imbere amubarira iby'ukuri byose. Yesu aramubwira ati mwana wanjye, ukwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro ukire rwose icyago cyawe. Akivuga haza abapfuye kwa wa mukuru w'isinagogi bati wa mwana wawe aracikanye. Aracagorera iki umwigisha? Imana idufashe. Amen. Amen. La Bible, Bibiliya elle est très claire. iragaragaza ukuri. Jésus Yesu était dans la foule dans l'église. yari mu bantu benshi, Dans l'église. yari mu itorero kandi mu bantu benshi. Et comme il était dans l'église, kandi kuko yari mu itorero il y a un toit. Il y a un toit. hariho urutoki. Hariho wewe cyane. kulikuwa mwenyiko sawa wewe. hariho umuntu ameze nkawe. Tena Mswahili tena ndio. Kulikuwa mtu mwenyiko sawa wewe. hariho umuntu ameze nkawe. Sawa vile kwa saa hii huko mkanisa. vuga nkuko nawe umunsi nta mu itorero. Na watu walikuwa wengi sana. kandi abantu bari benshi kumurenge. Bakimzunguka Yesu. kandi bari bamuzengurutse cyane. Amen. 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 Unajua urazi maisha mu buzima kuna vitu vinastahili kuwekwa wazi. hariho ibintu bikeneye gushirwa ahagaragara. Viweke wazi. ubishire ahagaragara. Biblia inaniambia Bibiliya kama iratubwira huyu mwanamke kuko uyu mumama aliteseka miaka 12 yari afite ikibazo mu myaka 12 akivua damu, kandi yapfa amaraso. hata pesa zake zote amafaranga yiwe wakaka walizikula abaganga na wakamaliza ekonomi yake yote. bagahita ubutunzi bwiwe bwose. Haleluya. Amen. Haleluya. 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 Unajua urazi hapa niko na shangaa. hapa niko natangara. Watu hivi vitu vinafika. hawa watu wazindara hali ya zigera Shedini ilikuwa hapa. kwa wakati na mimi kama nilikuwa kiwanja Nilikuwa nafundisha. na nilikuwa nigisha Kitu mtu anapaswa tembea na Yesu. sema mnagomba kugendana na Yesu. Mlikuwa wapi? mbega mwari mwatembereye he? Mlikuwa wapi? mwari mwatembereye he? Haleluya. Amen. Haleluya.
dans les coutumes juives, mwanamke mwenyewe anatoa damu yake na kwenda miaka 12 mu myaka 12 en dehors de Jésus. uri kure ya Yesu. Kama ananifuata pale. Hari umuntu ariko aramurikira nani? Niko nasema. Ndiko ndavuga miaka 12 mu myaka 12 nje ya Yesu Kristo. uri kure ya Kristo. Hakuna mzima. Nta buzima ufise. Hiyo miaka yose waganga wa kiasili abaganga bakari kirundi wakikwambia barakubwira ni magonjwa yako. Ni magonjwa yako. Uburwayi bwawe tutaiponyesha. yote tunashobora kuvuga kwa sababu unatafuta kupona. wewe unataka kukira. Unakimbia. Genda wiruka. Hela zinaishia. Amafaranga ya mali nayo. Haiko vile. Nenda siko mimeti. Tunaona upate amani. Kukira na uloka mara. Kama wanasema sikuko mganga alikuya. Hapo sasa hana mganga ya. Na hii maradhi inasemeka kweli. Wakati maradhi inakwambia hapa. Unauaga mitika. Unaenda kule. Hela zinaenda. Biblia inashuhudia. Biblia inashuhudia. Hii miaka yote. Pesa zilimuishi. Amafaranga yose yaramuhereyeko. Yote ikaishi. Yose amahera yamuhereyeko. Akabakia maskini pe. Asigara ari umugomba kabisa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nasikia niko naongea na mtu wangu. Ndumva hari umuntu wakuvugana muri kino kibanza. Sikia hapa kuna mtu. Ndumva hano hari umuntu. Mwenye mwana situation yake. Afise ikibazo n'iki mfamara. Pesa zilishamwisha. Amahera yaramuheranye. Na amani hapati. Kandi n'amahoro yafise. Sikia. Numviriza. Nje ya Yesu kure ya Kristo hakuna amani. nta mahoro ushobora kuhabona. Ndio maana Biblia Nico gituma Biblia kama hili jina ivuga ngo iri zina tofauti. ni izina ritandukanye n'ayandi mazina. Na si waimbaji tunasikia. Natwe nk'abaririmbyi tugerageza kubiririmba yote mzima. mw'isi yose Kuna jina kama hili. nta zina rimeze nk'irya Kristo. Nilikuwa nasema Nariko ndavuga wakati unatafuta kupona, igihe wifuza gukira, wakati unatafuta muujiza, igihe wifuza igitangaza, kupita hari ibintu unapaswa acha wazi. ugomba gushira ahagaragara. Amen. Kuna mtu Hariho umuntu hata kuomba aho twosenga hawezi pona. ntashobora gukira. Kwa nini? Kubera iki? Unajana ficha. Hari ibintu agenda bakibanga. Unajana ficha. Hariho amabanga yiwe. Weka wazi maisha. Wowe bishira ahagaragara mu buzima bwawe. Najua mtu mwenye hana imani Kuko umuntu atagira hawezi weka wazi maisha yake. ntashobora gushyira ahagaragara mu buzima bwiwe. Kuna bila ubloke. Hari ibintu bimufata. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Lakini Ariko acha nikwambie nakana kwa siku ya leo kuri uyu munsi na unyamaza naho cece na useme nubwo wavuga biraza kugaragaza. sema Nibindaba. amen. Mwanamke huu Uyu mudamu rero sana fika mkunzi. noneho ageze muri ba bantu benshi Biblia inasema Biblia iratubwira paraporo na uchungu ya mateso. bivanye n'umubabaro n'agahinda k'ikibazo yari afise. Alisikia habari za Yesu. Yumvise inkuru za Kristo. Alisikia habari za Yesu. Yumvise inkuru za Acha Kristo. nikwambie, Yesu hakumwalika, Yesu niyamutumiye. hakumwalika, Niyamutumiye. hakumwalika na kupata hata invitation ya kuja. Lakini alisikia kwa sikio lake habari za Yesu. Yumva amakuru ya Yesu.
sijue. Hapana kani wewe unasikia kama sisi. Ndiko kunao umbise. Ni nani anakusemea kwa lisikio? Ninde yumva kuvugira mu gutwi. Biblia inasema. Biblia inavuga. Wakati huu mwanamke. Igihe uyu mama aliona. Yabona. Akaona kundi. Abona abantu benshi. Akaona kufika kwa Yesu. Abona ile yokiruka gushakiri Yesu. Hawezi. Arabona ko bitakunda. Mweka yake kwanza. Mubi yati wera arimo. Hawezi. Nivyari gukunda. Kila matamuona. Umuntu wese ari muze kumubona araza kumwirukana. Amen. Amen. Biblia inasema. Biblia inavuga. Kisi alienda kwa Yesu. Nuko yagiye kwa Yesu. Ilikuwa tu hivyo na maandika tu. Gari sese kabisa. Amen. 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 Sio uko na haya. Wao kitisoni. Jua unajua Yesu ni nani. Uko na haya na Yesu ni nani. Wao uko na haya. Wao kitisoni. Una vita vyako. Unajua uko mbele ya Mungu. Uko na haya na mkaburi mbele yiwe. Bakinwa anasema. Bakinwa. Wale Kongole na Kinshasa. Wale wa Kongomani wanakufa. Wale wa Kinshasa. Wale wa Kinshasa. Asema majina yote. Wapanga majina yote. Hakuna jina linashinda jina la Yesu. Na jina la Yesu ni jina la Kristo. Haleluya. Tena wanasema ile jina. Ile watu wanataka kusikia Kristo. Niachia Yesu. Ni wasikia Yesu. Niko na vyote. Yesu wafise vyose. Unaweza kuko kulibeba. Wewe unataka kuaika kachio. Mimi ni kwa nini? Akajua na kukia. Watanya gusenga ukore kuri Yesu. Uvuge ibiri mu mutima wawe. Ubibwire